Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami uKhetha Mahle kwaKuyama, i-Creative Director of LPEC Brand. Sisemkhomazi kwaLembe, sibhekwe intaba Insonga nentaba Msila. Lana ke isemakhaya kuhle kakhulu kunokuphumula. So thina sithanda ukusebenza endaweni enokuphumula ngoba senza izinto ezihambisana nenhliziyo emhlophe. Ngisacela singene ngaphakathi sibone. Okay, la sisebenzela khona i-workshop /studio. So thina sisebenza senze izicathulo, handmade shoes, senze ingubo zabantu besilisa nabesifazane. Sispecialize kakhulu ngo-jean ne-leather. U-jean ne-leather siwukhethe ngoba u-jean nje uyinto ekwazi ukuhlala noma isihleli futhi i-create more beautiful memories. I-leather ke vele siyazi thina ezabantu abampisholo isikhumba into yethu. So isikhumba sisebenzisa kakhulu ezicathulweni nasezikhwameni. Okay, so i-LPEC igama le-brand. LPEC iqale ngo-2013. Kodwa before ngiyiqala ngisukela nje ngimncane ubaba kakhulu noma wami beba abantu vele abathanda ukugqoka kahle. So nami ngikhule nje ngisurrounded izinto ezinhle, ngumuntu vele othanda ukugqoka njengoba ngisho ukuthi ngi-inspire abazali bami. So impahla ezibizayo ngitshela iqiniso ngigqoke ngisamncane. So ngithemba ngifunda ugrade 12 ngoba nalento lokuthi ayingeke mangigqoke into egqokwe umunye umuntu angiyithandi yabo. Kwadlula isikhathi fast forward to 2012 ngafisa ukuba nebrand yami. Kodwa uqala ukuba nebrand yami ngiqale ngama t-shirts ngiwathungisa. Ngabona ukuthi no ukuthungisa ama t-shirts kungenza ngifane nabanye abantu futhi abawathungayo. Ngaqale ke ngafunda kodwa ukufunda kwami angiyanga formal esikoleni. So khona isalukwazi engeke ngisikhohle impilo yami kuthiwa uDevi eseNdiya engafika kahlahle ngisuka eGoli. Mina I'm originally from Joburg eZola 2. So ngiqala ukuhlala la ngo-2012 ngisuka khona le kuyena umuntu kade ngithungela ama t-shirts. Ngiyamcela ukuthi ngicela ngifundise futhi waba kind. So ngaqala ke kanjalo ke ngiloke ngifunda ke ngiloke ngena ke ebantwini abathungayo. Ngisuke eGoli ngazohlala eNewlands emzini kababa wami, Newlands West. So baba unomuzi khona. Ngifika vele ngumuntu kusamele ngifuna umsebenzi ngiqedile isikole ngigraduateile yabo kumele ngifuna umsebenzi. But lento leyo yokuthanda impahla iloku ikubile ukuthi ish ngeke yabo. So to a point where ubaba ngo-2013 wangixosha ekhaya but not besixabana. Wathi kimi ngoba ufuna umsebenzi ndoda. Lento yenzayo ayiyona abantu abafana abantu abaqinile ngicela uphume la kwami. Ngazambela ngathola abantu eBed Center abama-artist abangiwelcome. After isikhathi ngagcina sengumuntu khona othola indawo eBed Center studio esincane 2014. Then ke 2014 ngasebenzela eBed Center. 2014 before phela ngathola eBed Center but bayirenovate ngayasebenzela eKZN SA. KZN SA ngasebenza unyaka owodwa 2015 2016 ngathola indawo eBed Center bigger space. So from 2016 ngisebenzele eBed Center till 2020. So ngiqala ukuhlala la ngo-2021. Kodwa nakhona ngiqale ngahlala kababa omncane wami la phezulu and then ukusuka kababa omncane wami ngabuthi no. Angizami ukuthola yami indawo because le ndawo ngiyayithanda. Kanti futhi njengoba ngumuntu engisho ukuthi ngithanda ukusebenza izinto ehlanzekile. Yabo le ndawo yabona ithule kamnandi kanjani. Ngaqala ke ngathi hayi angithola indawo ngayithenga indawo lesikuyona manje. Umculo wami bu-unique ngendlela yokuthi mina angihambi ngilalele uba omunye umuntu ukuthi hayi manje sekwenziwa lokho yabo nje for example ngiqala ukwenza lo msebenzi okwenzayo bekuthiwa kumina hayi ngeke uthunge impahla ufuna ukwenza izicathulo ufuna ukwenza izikhwama yabo ngathi mina ngizokwenza konke. So ngasho ukuthi ngi-unique ngenkani inkani nginayo but inkani enhle phela yokuthi ngithanda ukucreate nalento yokuthi ngumuntu obelievela emqondweni wami. Mina ngiyakwazi ukuhlala ngedwa isonto lonke ngicabangela umsebenzi kumele ngikwenze ngingakaze ngibuke TV
or ama-magazine ukuthi oh sekuthungwa kanje, ngikhiphe into nami engiyithi bangiyibuka, hayibo lento ngiyithatha bese kube khona abantu abayithandayo nabanye abangayithandi. I-target market yami mase ngizoba nje ngibekela isithombe, target market yami umuntu osebenza umsebenzi mhlambe ohola mhlambe around minimum of 20,000 to a minimum of 50,000 rand. Umuntu mhlambe it's either if they are married or they're living with a couple abana ingane eziningi mhlambe banengane eyodwa. If akubona abantu abashadile or umuntu osebenzayo, mostly abantu abama-artist like musicians, visual artists, because labo bantu labo vele they are living in their own heads, yabo. So now they find a home in my own head or in my own ideas. Okay, good denim I can say ngenza yonke into head to toe, because icathulo sazenza senza amabhlukwe for male and female. Ukuthi ke umsebenzi wami ngithanda ukucategorize ukuthi abantu besifazane abantu besilisa. Ngenze nama dresses, ngisuka ama dresses ngenze ama jackets, denim shirts, yabo, odelela. You talking about headwear, ama bag, yabo. Yes. Okay, so last the machine of okuthunga soft materials like t-shirts, and then bese sibe nemishini okuthunga ojini mhlambe and canvas lento lena shoes, leather shoes, and then bese kube nomshini wokuthunga like mhlambe ojini aba strong because khona ojini bahlukene, o triple needle machine, ngibe ne binding machine yokwenza izikhwama. Labantu engisebenza nabo manje abantu engibaficela emakhaya vele. So abantu nami ngaba approacha ngabacela ukuthi bafethu ngithanda ukuthi ngakhe indawo yangakithi ibe nobuciko lobu enginabo, ngoba masithi umqiniso lento yami akuyona yami ngedwa, kumele ngishare nabantu, yabo. Ngelilanga ngizohamba emhlabeni kumele nabo basale beyiqhubeka lento le. So ngaqale ngasebenza nabo ke ba abantu manje sengisebenze nabo over 2 years. I can say by experienced manje because umsebenzi sikwazi ukuthi siwenze nje uphume ama customer angakhala ukuthi istisha sikho clean nani. So i-artwork lapha yana i-artwork kama wami. So ngicabanga ukuthi noma ngithi imizwa yami iyona engitshelayo ukuthi uma wami wena behind umsebenzi wami. Okay, she's late, washona ngo-2002. So ever since umami nje ngimkhumbula kahle ube umuntu ongisiza kakhulu kabi entweni engiyithandayo. Bengithanda ngisho ibhola, bengidlala ibhola, bengihamba naye everywhere kuma trials nani. So ngakhuluma nomunye umfowethu kuthiwa uMondli Mbele oyi visual artist, like a professional visual artist. So uyena ke wadweba nami ngamsiza ke, yabo. Okay, so sitholakala kakhulu ku Instagram yethu LPAG brand, ELPPAG brand. So we take DMs, most DM usho nawe ukuthi ufisani straight, ungaloku ubuza into eziningi, yabo. Kodwa ke futhi into engayisho kubalaleli ukuthi umsebenzi wethu sisebenza kakhulu ngokuthi umuntu individualistic taste, mhlambe wena ubuwena uthanda into enjani, mhlambe ubona isicathulo ku Instagram wethu but uyasithanda kodwa ufisa ngathi kunga-edeka into ethile lapha. We are the right people to talk to because still analento lekuthi individualism siyenze ngathi siya enhance, yabo. Yes.